Congrats. Where's the gold medal, bro? Samar. Jaguar. Ay, vamos a cargar. Vamos bos. Ibongkha out of comeback kaisa kotor event season number 10 Goa Wongo isagao India ni borok players buto plus phatani alga jaga ni countries ni players buto USA Russian ro bakse England ni uthayo ke isagao professional Wongo game plus amateur Wongo but so sini bo first MMA debut sini bo first sini academy sini triple legends ke triple first academy MMA Academy ke ajagan swimming so first time pro no competition utalang mani ke pro no so professional this time so amateur thungka ke ajagao Sudip Jomatia bo ke NIT ko koryo khadiaro bo second round of knockout khaika bo opponent no ke bo ajagao ko gold trophy mangkha ke te khoroksa ke Isaac Jomatia bo ke third year koryo Tripura University wo bo bahino first round very first round bo ke TKO khaika technical knockout bo bahino gold trophy makha eketai khoroktam sinrone simike bo thungka nenbar rangkho bo hungke pura third round pro complete khen thungka but this time bo jiti malia but happen kaham no perform khaika I hope in future bote bo kaham no better khano ke bro fast pula thumani kisa confidence ro boke boke ni kisa lack of confidence nervous ro negate khoroksa enke somorji jomatia bo bahino ikhani no third year students bo bahino kaham no thunga ke bo second round jora thunga bo kaham thunga but first round bo pai tongman no but kisa bo nervous ni bagai actually bo sahari thanga bo first time bo ni bagai bo kisa kotor events bo ke the last thing ke chini roni tongmane Ishan Onwar bo Assam ni but bo Tripura koryo kunjubon ko kendriya vidyalaya Agartala wo ke 12 students bo class 10 ni bo bahino kaham no thunga bo bahino second round thangai bo bahino second round jora bo game thunga bo kaham no pai tongmane bo maybe weight ni difference bo ni kisa weight bo ni weight kabang 5 kilos weight kabang no bo challenge khai thunga dikya jaga bo kisa heavy nang thanga but kaham no perform phaika first round but second round thangai bo hari thanga dikya so total 5 competitors thaman bisingo khorok no hike gold trophy accept phaika te khoroktam rono bang wish khai bro bo maybe in future bro kaham no better bo category o khela thunga da Sudip Jomatia hinke 67 kg under 67 kg wo Isaac hinke under 56 kilo hinke ईशान कन्वर कौन सा 67 kg उसके बाद नैनबर रांखोल उनके 52 किलो अंडर 52 किलो स्ट्रो वेट इनके ताई समरजीत इनके अंडर 70 किलो नॉन खेला न मन कितना MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स इनके जों त्रिपुरा ने पहिला फर्स्ट एकेडमी MMA टीम जों दा प्रोफेशनल ट्रेनिंग खायो मॉर्निंग इवनिंग पूरा जों ऑलवेज खायो ke Sudip bo NIT ni students no hadiah ni kaham students no this time just chini achievement ni pore isteli result amakha boni college ni no amti ase bo course bo sacrifice onek khayo bo boni exam payment bo para dem ni bo
always reward no hard work always but ampi ase bo sports asu dedicate khai thuma de bono sports effect khani ampi kono ya bo out of 10 ni bisi ko 7.5 grade man ha acha am ki international da na national actually national no hinema no but international player ho international lo thunna ne am hanma ro of course tong awan ba no starting sin because sung direct to khanme international to no sikon sikon start ma experience buna bro bhai no bro at least India bro kamama thungma pore se bro heke se aste kisa kotor kam but this time bro je thamana aba sikonya one kotor no out of combat go awang aba season 10 ke kaham perform theke joto no acha aru ni main course ano amit murasi acha diko dabuk tai bisu jara teaching nai to ni na ratai bo jaga pinjari ko chung from mani ke ko bhati abo no cantonment road progati school by assam rifle school ni kasaro abo google of search kiri mano religions ni ke chinta total tabo 80 hai to sintimo bebak profession juto department ko doctor engineer students bankers businessmen but aron bisingo competitor je tongnai chung properly competition by practice khayo ar je khayar bahai no jotono professional jo practice khayo maybe back self defense ke fitness ni bhai no tu college ra first participate so first participate to hinimaya so moi thai participate khaijak state apro bro goal manjak sudi goal manjak dozun jagan goal manjak aizen goal manjak ren goal haino silver manjak bronze manjak chongke national moi thai chumpro baino pura tripura bisingo sala khoroksan goal mano apro baino ke sudi no mano sala rong bisingo gold medal but MMA ke jotono mix to MMA ke boxing moi thai ni BJJ wrestling ke song jotono chikon compete khayo ke main chine goal ke chung MMA thunang ba confident ke chung BJJ ro compete khayo silang ro khaijak abang ma ke MMA debut ke MMA fight ke ebo sin first sin team ni o bandai mo salbos knop thak aro chung saljan thong saljan lotari ko kinani unahar mo tamana ibong apun sa na ebo 20 May 20 2023 Phaikha ko logro no kinang nahar mo baskan tinang nahar mo amono min je borok je khaitom mane borok dikhino tebo kusuka saton tebo dikhino khaitom ton bro so hard work khaitom mane tebo khaitom taham jana borok ne dike sports tong ha ke sini life ondro seven sports tong ha ke sini life the confidence khayo sports din healthy lifestyle khayo dai chen Tiprasa to no seven chin boro onek drugs ro kuluk paijak ni sports khaitong ha ke ni mind happy tongo ke ti rok sini hanya cha ni sini chung kesalo chung kesal ke tongono chung abo bai onek kaham tongmano chung buina bai no inspire khaimano buina motivate khaimano ke onya borok bu chon no surungo bobo sungoi phaiga ke bobo last se bobo kahamong thango but doesn't mean je borok ne wan sumai ke sports khaiga ke pora hamya thane amtia sudibon bobo no kha ঠিক মানে গেম বুকা হাম রেজাল্ট ফেকা টাইম দিন বনে আনাই দিন সিমি রেজাল্ট ফেকা আউট অফ 10 নি বনে 7.5 গ্রেড মিন্স গুড পার্সেন্টেজ হাম রেজাল্ট